So we are here. Umurukiko rw'abanyamakuru rutebekanisiibwa abebembezi ba FDC muri Sheema bagambira ko batarayetabe mu karuru ko kuronda abebembezi ngo ahubwo kubatebeka shoborokire twangire bururu ninga kukora obukiiko konko obukiiko twine umuhanda wo tukubukoramo ekyo kubanza ntubanza tutunga registers tunga ba members bo kuzafutira karurako tureta cards ba member b'ekibiina bamanyuka kandi tweyongerayo tukora civic education tushomesa abantu okutuyonto chikora kandi bakatuhereza shinje mutwara 30 bakajinyohereza nyuko muntu yo ku nka supervise namwe emtwara cyo 30 raisa kujanjura na janjura ba members kutakusa kuzombururu kuna yanjure esentiza buza kuzikora kandi nabo kasentako ni tondo Omurukiko rurubire kabwohe abebembezi ba FDC burekero butashemerwa habwe nkoreryo mbebembezi b'ekibiina eki Ntumanya ngo ecyo kibiina no baketa Forum for Democratic Change. Empinda hindura yona nihanga tude amuheru nturabo mu democracy. Kureta mafias ninga bakwete mishugugo kabato muhidukote. Akabata hariya national chairman ya mutembeseri sika twashorwa twamangweje nkora ayina hakugiye. Kandi yiteteka tekiri namwe nyoni mugambira abwana nshingaje munonga wareba mwana yari zishiziga omukeno tuguru murugaho nambwe na honorable Nandara Mafabi na chairman begendesereza abo kubo mukeno gwa Ruhanga agamaziga gabese tugarabasiga abantu bashaba ngo FDC yetorukiko rukoro kumaraho ubuteikirizana n'uburyo mbebembezi akaruru katakatirwe ngo bariyo bahandika abantu akona kahuje yitwa abantu ba Sheema no tweteka tekire kugenda na Nandara hamwe na Amriyati Nandara Mafabi na n'umwami Amriyati babanze ba stepping aharubazo bihemu ibiba kutekateka ngibusise ikibiina deno bahutukena ebirunje twakubintu kozisa nabumba amanyamateka g'ikibiina kuga kugenda konka we are still firm FDC still there Gashakwa Sheikh Abdulatif